Assalamu alaikum, hurmatli mekendeshler, hurmatli qirg'izistonliklar, hurmatli Soqoliq rayonining turg'unlari. Biz bugun 2019-yildan 21-apreli Qaradan Soqoliq mal bozorindagi atlarni, taylarni, qunamlarni, beylerni, balalarni bilamiz. Birinchilar bu yerda turgan 1 yaş 3 ası ekan 68 ming so'm ekan. Hali men bu jandağı olsa 65 ming so'm. So'rab жатады ekan. Qiziqqanlar bo'lsa ko'ringizlar, 68 ming so'm. Hali men bu yoqda bir kichik taylar bor ekan. Shu taylarni hozir so'rab ko'ramiz. Baka qanday? Yaxshimi? Bu qancha so'rayapsanmi? 28. 28'dan. Eko'ndan. 28'dan so'radik. Urg'acha? Eko'dan. Bu yoqdagini ko'raylik. Urg'acha. Bu qancha ekan bu? 25'te erkek. Eko'dan 25'dan erkek. Ekon 50 ko'rasiz. Eko'dan 50 ko'rasiz. Bu mesnili? Çüydük ha? Biz Bishkek'e oradan. Lan günlük kim var? Kaç oldu? 28. Soda balığı da bitti. 28'den ekan. Bu erkek mi? Urg'achi. Urg'achi ekan. Bu yoqdagi. Assalomu alaykum. Qancha ekan bu? Qancha yosh? 8 yaş. Qanchasi? Urg'achi. Qancha? 50 so'rasizlar. 50 so'radi ekan. Biz ondan bu yoqdan so'raylik. Ha, baka qandaysiz? Qancha ekan bu? 40 so'radasizmi? Qancha yosh bu? 1 yaş. 1 yaş. Depsizlar. Ya bunu bozor qancha qilishdi ekan? Qanchaga berayin o'tasiz? 1.38 kilo. 38 ga berib soldingizmi? Ketdi. Buni qanchaga berayin o'tasan? 38. 38 ga berasizmi? Bu yoqdan da so'rab qo'yaylik. Assalomu alaykum. Qancha ekan bu? 28. Qancha yosh? 1 yaş. 8 ay. 1 yaş 8 ay mı? 8 ay mı? 8 ay. Tak, bu yerden taylar turadi ekan. Shundan ko'rsatib qo'yaylik. Qancha yoshli ekan bu? Qancha yosh ekan bu? 9 ay. 9 oylik. Bular ham 3 oydan cho'g'mi? Qanchadan berasizlar? Bu 38 ko'raman men işte. 38 ga. Bu shundan mesni chuylikda. Bu yoqdan bor ekan, bu baykanikidan so'rab qo'yingchi baka. Baka qandaysiz? Yaxshimi? Rasot olib yaxshi. Bu qancha so'ratasan baka bular? Yosh qanchada? 38, 37. 37. Kaçmalak ya. 1 yoshga chiqalik bor, ha? Da yakadan. Bular urg'achmi erkakmi? Urg'achi ular. Hurmatli ko'ruvchilar, biz bu yoqdan so'rab qo'yaylik. Qancha oladi ekan bu? Bular qanchadan oladi ekan baka? Qanchadan oladi bu? Bas 35, 40 35. Bular urg'achi? Urg'achi. Bular shunda mesni chuylik bo'ladi. 35, 40 so'rab. Bu yoqda bor ekan. Do'st qancha oladi bular? 55 surat. 55, 35. Erkak urg'achi? Erkek mi? Bunisi urg'achi, qora urg'achi bu. Bular shunda mesni chuylik bo'ladimi? Aha. Biz ondan bu yoqdan bat-batdan so'raylik, hurmatli ko'ruvchilar. Bu yoqdan taylar. Yo, baka qancha so'rayapsiz baka? 30 so'rayapsizmi? Bu qancha oylik bu? Sentabrda tug'ilgan. Sentabrda tug'ilgan. Bu qancha berasizlar? Qancha berib so'raylik o'tasiz? Qancha o'raydi? Endi siz aytingizmi, bunchaga Men beraman. 30 so'radim. 30 so'rayapsiz. Endi bir nalichka bo'lsa 25 ga berib so'rasizmi? Shuni qo'shmaysiz. Ko'rasizlar, biz ham bir jo'nla totamiz. Tetingda benim qo'limda. Qolib qolarmi? Bu shunda chuylik mesni toza bo'ladi. Taza aralab qolarmi? Tap toza chuylik. Tap taza. Men sana aytib qo'y, buni o'ltirgan ayg'ir. Ishonmaysizmi? Shuni olib borib, olib borda enesini ko'rsayn. Shunday ber. Tushunibdi. Ya biz YouTube'dan keldik bakalım. YouTube'dan balalarni bilamiz, kirgizamiz. Sizni ko'rib tanishamiz. Çok doğru. Sentabr. Halam aslında kazayındırıyorsun.
Sen de mi olsun? Номеріңізді айтып қойыңыз ба екен ба? Tege bala var. Балаңыз ба? Telefonunu açma. Telefonunuzu айтып қойыңыз ана. Телефонды айтып қойыңыз еді, телефонды. 032 43 81 58. Buna onun yenesini göremdisің үйге бар. Үйде ғой. Үйде. Сізде береле бар ғой, көп пе мұндайдан? Бұндайдан бар да дағы. Қанша бар дағы? Дағы екеу бар. Екеу бар ғой. Анда мен сізге бір күн çalамын да. Салбайла нормально болып кел. Болды, осындай қыламыз. Қайда сілердікі бұл? Қанша екен бұлар? 25. 25, қанша айлық бұлар? 10. 10 айлық па? Базар сұрағандар болды, қанша сұрады? Короче, 25 берген. Батя берген жоқ. 26 деп. Анан азыр эме 25 конкретно окончательно. Окончательно. Бұлар таза чүйлік бола жолы? О, Антоновский. Антоновский. Чоң рахмат. Біз бұл жақтағы аттарды, бейлерді білелі. Бәке қандайсыз? Бұл жақ сіздікі емес пе? Сіздікі емес пе? Билердіңіз бе бағасы қанша отады екен? Қанша екен, билердіңіз бе? 80 bin деген. 80 мың сатылды уже. Ошондо айтылып отыр ғой? 80 мың. Қанша жаш, қанша ас екен билердіңіз бе? Бие де бұл. Бие де бұл, İşte bu adı. таза чүйлікі? Біз жөніне ютубқа шығарамыз да, балалар білгенінше. Бұл жақтағы кім екен билердіңіз бе бұл жақтағы? Ассалаумағалейкум екен. Сіздердікі қанша екен бұл? 110. Бұл қанша жаш, қанша асы бұл? 110 сұрағысы бар. Сұрағандар болды? Қанша берейін ұдасайын, өзіңіз мақсатыңыз қанша? Мақсаттарын білмеймін, босқа қанша болады. Бұл жақтан ба? Бұл жақта бір алақашқа атты көріңіз. Бұл қанша мал деген азым, баласын білелі чым. Дос қандайыңыз? Жақсы? Бұл қанша екен бұл? 100 сұрасы. Қанша жаш, қанша асы бұл? 3 жаш болады. 3 жаш болады. Бішті болады, бұны негізі мақсаттан қанша ема? Қаншаға берейін отасың? Үйден көресіз та базар сесін. Бұл сұрағандар болды? Болады, арғандай беріп жатса 80-90 беріп өтеді. Негізі аттелер бір жақшы екен бір. Дөң сасаны. Улаққа шыққан бұл бір? Приз бар ба? Атчалышқа чалып. Атчалышқа шыққан. Улаққа шыққан емес бұл? Түсінікті, онда біз бұл жақта улантаны. Бәке қандайсыз? Бәке қандайсыз? Жақсы ба? Қаншан екен бұлар? Қаншан екен? 40. Бұлар үшінде жаш қандай болады бәке? 1 жаш, 40 мың сом. 1 жаш екен. Бұл жақта достықын сұрап қойын, дос қандай дос? Жақсы. Қанша сұрасың? Қанша жаш, қанша асы болады? 1 жаш 40 сұрадыңыз. Базарда сұрағандар болды ғой? Қанша сұрашты? 37. Түсінікті, чоң рахмат. Біз сонда бұл жақтағы аттарды сұрап көрелі. Бұл жақ кімдікі болды екен? Сіздерге бәкен? Қанша мұ? Жаш қанша асы бәкен? Yaşı azır 10 yaş. 10 жашта. Ulan ton kolatot. Улаққа чаптыңыз ба? Біресе приз бар ма? Ulaştın atası 5 meşini alған. Бұл же вообще күшті екен да бұл, популярный. O мировой рекорд қойған. Бұл онда үшін бола тұрған басын қанша бересің бұны? Bunu hazır bağısı 100 miңда. 100 мың сом. Сода болғандар болды ма бұл? Bolu atat. Mına bolgar alav deyip bek ötüramın. Қаншаған сом атасыздар әмі сіздер? Hazır bunlar 90 miң beri alır ballar. 90 мың болады. Сіз 10 мыңнан қач отасыз ба? 10 miңde şunday olmadı. Сіздер әмі кішіне қошыңыздар әмі. Жаға білінсе қылып. Bugünse ballara berem ben. Allah bilir. Түсінікті онда, ұрматты көріншілер, призге шыққан 5 машина ұтқан деді. Охо, онда 5 машина ұтқан болса онда күшті екен бұл. Бұл жақтадағы байке телефонда сөйлесіп жатады. Сұрап қойелші. Байке қандайсыз? Жақсы ма? Қанша екен бұл байке? 120 мың. Қанша жаш, қанша асы? 6 асы. 120 мың. Приз бар ма байке? Приз ұтқан ма? Тай ұтқан, қой ұтқан. Бұлаға чаптыңыз ба? Тоқмақтың мал базарындағы бұлаға чалып тұр. Біз анда бұл жақтағы, бұл жерде дағы бір күшті сода болып тұр. Бұл жерде ең күшті атушы болшы еді менімше. Бұл қанша екен? Қанша асы, қанша жаш қанша алады?
72'ye berishadi. Bunun nemi bas qancha oladi ekan? 100 ming so'm. 100 ming so'm. Ya bu ularga chopqanda bular priz bormi ekan? Priz yo'qmi? Hech chalmabdir-da bular. Yaxshi. Biz anda bu yoqdagi hammalarni ko'rsataylik, hurmatli ko'ruvchilar, aslo ayttiringizlar. Mana yerda qarangizlar, shu eng yili bozordan oldi. Eng kuchli otlardan birisi ushulashadi. Hozir baykadan nesidan so'rab ko'ramiz. Bagan bu jashi qanchasi bu qancha yoshda? Gustav. Dushtu. Bu qancha so'raysan bu qancha? 100 saytda oldi. Negiz qancha so'raysan? 160 160 so'raysiz. Priz o'tdi, priz bormi? Yo'q. Ha, hech yo'q chopmadingiz bu. Sostaniyasida bu babali bu chindan qoroz ekan, qarangizlar. Dim ekanda buni 160 so'ratadi ekan. Do'st qancha oladi bu? Ha, bu yoqdami? Qancha oladi bu? Qanchasi bu? Ekasi. Bu bas qancha ekan bu? 110 ming so'm. Bu ha, 90 mı? 190. 90 bile. Ha, 90 ming so'm o'zilar. Tushunibdi. Bu priz bormi shunda? Ne priz? Ha, priz ularga chaqilib bilinsa o'tdi. Ne tartibsiz? Biz YouTube'da chiqaramiz jo'nlar, bosim bilganicha. Aka, do'st qanday? Yaxshi. Bu qancha ekan bu? 120. Bu qancha yosh qanchasi? 5 ta. 3 yosh 5 ta. Tak, bu yoqdan tortib qo'yaylik. Endi bozordan so'raganlar bo'ldimi? Qancha so'rashdi? So'raganlar bo'lmaydi-ku. Bu bularga chiqqan priz bormi? Endi uyda turgan ekan-da. Chunki onda biz bu yoqdan ko'rsatib qo'yaylik. Ortidan ko'rinishlarini. Bozordagi eng oldilar ushulashadi. Biroq biz bu yoqdagi boshqa mol-jonliqlarni ko'rsatib, bu yoqqa biroz kechroq kelib qoldik. O'shunday bo'lsa dag'i ko'rib qo'yingizlar, hurmatli ko'ruvchilar. Biz sizlar bilan xo'shlashamiz. Video yoqqan bo'lsa, siz turda like bosingizlar. Biz keyingi chorlishda To'qmoq mol bozorida dag'i borib qolishimiz mumkin. Bo'lmasa Qoramalta mol bozorina boramiz. Ani sizlarga dag'i oldin ola eskartib aytib qo'yamiz. Ko'rishguncha sog' salomatda turingizlar.